Понеже поглядування за баранчатми непреривно rośnie, produkovateľi nemajú brigu za plasman. Ovca već je isto hasnovita životinja, bo dava i volnu, i mlijeko, i skoru, a ono še predava najbarže jak barančata do 35 kg, za što skoru nie mož podpolnovi hasnovac, a volna še naščastie znova odkupuje, ale po dost niskej ceni. O mlijeku nikto ne vodzi brigu, to skoro ani njet, hasnuju golem barančata. Stabilna cena, tu všekolo 300 dinari i ministarstvo dava to ti 2 ezri po barančecu, co predaš do klanici, no tu jest uslov, holjem zešec falatiše muši predac do klanici i da su zdravi, šitsko uverenje da maže od veterinara i to, i već dostavaš to ti 2 ezri, co za nje odrucovanje, domam dobre prize. No ja u Torel Perveže nje velju mam za klanicu, ali to co mam to davam do klanici, a dogod oni dawaju to ti 2 ezri, a i ljepše odrazu še dobiju penježike predam do klanici. Može to i od domu da še preda, ali jedno po jedno. Đerč Hansko dokladnie predava ljem 10-15% i to škart prikladniki. I popri tim, že tak njema často na hodu dostat stimulativni 2000, je mu to manje važne, bo še baziroval na predavanje barančatov za daljšu reprodukciju. On oprezeljeni za sortu Suffolk i hvari, že jeho kupci čekaju našor za barančata.